درود به شما دوستان گرامی. برنامه نوبتی فوتبال آسیا است و ما از نوگری‌های فوتبال این قطعه به شما حرف میزنیم. امروز دسته منتخب اساسی تاجیکستان در یک بازی دوستانه با دسته منتخب سوریه در شهر دبی امارات متحده عرب قوا آزموده مرحله آمادگی را به بازی‌های انتخابی جام آسیا 2023 به انجام می‌رساند و به مکان برگزاری بازی‌ها شهر بیشکک قرقیزستان سفر می‌نماید. فوتبالبازان تاجیک 2 هفته است که خارج از کشور به مشق‌ها فرا گرفته شدند. تفصیلات بیشتر را پیگیری کنید. در آغاز بازی‌ها تقریباً 18 نفر بازیکن دسته منتخب تحت راهبری سرمربی خرواتی پیوتر شگرت در امارات متحده عرب به مشق‌های آموزشی و تعلیمی فرا گرفته شدند. نیویت 30 می آن بازیکنانی که تا این روز در هیئت دسته‌هایشان قرار داشتند به هیئت منتخب تاجیکستان پیوستند و 25 نفر فوتبالبازان انتخاب شده حالا آماده‌اند که امروز در مقابل دسته منتخب سوریه وارد میدان شوند. از همه آخر давронҷон ергашев از بنیادکاری ازبکستان و زویر جورابویف از سرخان این کشور، اینچنین وحدت حنانوف و منوچهر سفروف از پرسپولیس ایران به دسته همراه شدند. تیم ملی تاجیکستان حالا در تاریخش با بازی‌های فینالی چمپیونات آسیا روخت نگرفته است و سرمربی دسته با یاورانش امکان دارند که صحیفه نوین فوتبال تاجیک را دیگر کنند. مشق‌ها در دو بست جسمانی و تاکتیکی گزارنده شدند. دروازه‌بان‌ها رستم یتیموف، نورالدین حسنوف، بوسفر احمد غفوروف همه امکان را استفاده می‌برند که به دروازه‌شان توپ وارد نشود. پیش از به هیئت دسته منتخب آمدن давронҷон ергашев و زویر جورابویف آنها در دور 11 لیگ برتر ازبکستان در برابری هم در شهر ترمیز ازبکستان با دسته‌های سرخان بنیادکار به میدان آمدند و به زویر جورابویف میسر گردید که در دقیقه 27 حساب را کشاید و این گل پیروزی را به سرخان منصوب گردانید. سرخان در زینه 12 و بنیادکار در جای 7 موقع گرفتند. کاپیتان دسته بنیادکار давронҷон ергашев در همه بازی‌های بنیادکار اشتراک دارد. زویر باشد در چهارمین بازی خود در هیئت سرخان به میدان آمد و در 3 بازی پیشینه از کرسی احتیاطی به میدان وارد شده است. یک مرتبه از میدان گرفتند. وحدت حنانوف و منوچهر سفروف عضو دسته پرسپولیس ایران در بازی‌های آخری این دسته کمتر به میدان می‌آیند. وحدت در 10 بازی‌های لیگ برتر و 3 بازی جام به میدان بازی آمده است. منوچهر باشد در 2 بازی لیگ برتر و در 3 بازی جام‌ها. اینچنین 27 می به دسته پرویزجان عمربویف بازیگر دسته لوکوموتیو بلغاریا همراه شد. در هیئت این دسته در موسم امسال پرویز بیش از همه در بازی‌ها و جام‌ها که 37 عدد را نشان می‌دهد اشتراک کرده است و به دروازه حریفان 6 گل هم زده است. لط برداشتن کاپیتان دسته منتخب علیشیر جلیلوف و به دسته کمک نکردنش خسارات زیادی دسته منتخب است. اما پرویزجان عمربویف، احسان پنجشنبه، امیربک جورابویف، کامران ترسونوف، محمدجان رحیموف، شهرام سلیمانوف، شیروانی مبادشویف، پرویز باقی آخوندوف، علیجان عینی میتوانند در نبودن او چون ستاره درخشند. دسته در این روزها با بازی‌ها خیلی آمادگی خوب دیده است. من از آن قناعتمند هستم که همه به تمام هستی به مشق‌ها داده شدند. همه جاهز هستند که به میدان آیند. جراحت برداشتن علیشیر جلیلوف و در بازی‌ها اشتراک نکردنش مشکلی ماست. وحدت حنانوف و منوچهر سفروف امروز به دسته ما کمک کردن نمی‌توانند. آنها در بازی جام نوروز کارت زرد و سوخت دارند و سنجیدن آنها امکان نمی‌دهد. دسته سوریه به مرحله سوم بازی‌های جام جهان برآمد و بسیار دسته کسبی و قدرتمندی است که می‌توانیم مشکلات خود را در آن پیدا نماییم. در برابر آنها هنرنمایی کردن از منفعت خالی نخواهد بود. پرویز عمربویف هم کمی آسیب دیده است. ما احساس می‌کنیم که نبودن علیشیر جلیلوف، تبریز دولتمیر، وحدت و منوچهر در مقابل دسته سوریه احساس می شود. دسته منتخب تاجیکستان پس از بازی با دسته منتخب سوریه ادامه جمع تعلیمی و تمرینی را در شهر بیشکک قرقیزستان می‌گذراند و در مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F 3 بازی انجام می‌دهد. رقیبان تیم ملی تاجیکستان تیم‌های میانمار 8 ایون، سنگاپور 11 ایون و قرقیزستان
14 ایون خواهند بود. دسته منتخب جوان تا 23 ساله تاجیکستان روز 30 ماه برای شرکت در مرحله نهایی جام آسیا 2022 وارد شهر تاشکند شدند. پیش از سفر فوتبالبازان ما جمع آمدی مشقی آموزشی را در شهر گلستان ولایت سوخت برپا نمودند. با هیئت نهایی منتخب المپی تاجیکستان برای شرکت در جام آسیا 2022 22 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 2 حمله‌گر شامل شدند. پیش از سفر به شهر تاشکند دسته منتخب المپی تاجیکستان بازی تجربوی خود را با دسته منتخب ازبکستان در همین سن سال انجام داد. بازی در ورزشگاه متالورگ بک‌آباد ازبکستان گزاریده شد و با پیروزی تیم ازبکستان با نتیجه 2-0 پایان یافت. با سبب آنکه 9 بازیگر دسته منتخب جوان تا 23 ساله تاجیکستان با هیئت تیم ملی کشور برای شرکت در بازی‌های انتخابی جام آسیا 2023 دعوت شدند، نمی‌توانند به تیم المپی کمک رسانند. و اصلی نبی‌بولویف با دسته‌ای که در این بازی‌ها شرکت می‌نماید که تقریباً همه نوند. بازی دوم دوستانه‌ای که فوتبالبازان جوان گذراندند در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان شهر خوجند با منتخب باشگاهی ولایت سوخت بود که با حساب 1-0 با پیروزی دسته منتخب جوانان انجام یافت. گل یگانه را حمله‌گر محمدعلی عزیزبویف به ثمر رسانید. اصلی نبی‌بولویف در این بازی‌ها همه بازیگران را سنجید. دوستان گرامی، طوری گفتیم دسته منتخب تاجیکستان حالا در شهر تاشکند قرار دارد و ما امکان داریم که با اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته منتخب تاجیکستان اصلدین نبی‌بولویف مصاحبه انجام دهیم. سلام علیکم، شما در شهر تاشکند قرار دارید و حالا چه نقشه دارید و دسته با کدام مشغولیت‌ها مشغول است؟ بعد از به شهر تاشکند داخل شدن روز 31 سانه 31 ماه مای روز استراحت برای بچه‌ها همون بیرونی ما ساونا حمام تشکیل کردیم و کورو از دیروز سانه 1 ماه روان آغاز کردیم. بچه‌ها هم 100% 22 نفر در هیئت با کار آماده هستند. اتمسفر اگر بگیم به زبان روسی هم بسیار خوب است در دسته. بچه‌ها الکی بازی‌ها نزدیک شده ایستادند، کمی باشد جوابگویی را حس کرده ایستادند، مسئول شده ایستادند. مشغولیت دیروزه نشان داد که اونها بسیار در یک سطح خوب قرار دارند و مشغولیت‌ها از روی نقشه و اون نقشه‌ای که ما داریم آمادگی با بازی اولین که در سانه سوم برگزار می‌گردد بسیار در سطح بلند رفته ایستاده است. نقشه ما البته در اینجا بازی آمادگی رو نقض دیدن در و بازی خوب نشان داد تا قدر امکان. با دسته ازبکستان بازی کردید، اون چرا نشان داد و چه کمبودی‌ها رو دریافتید؟ در این بازی نشان داد، نتیجه بازی نشان داد که کمبودی‌ها در دسته به حد بسیار هستند، خصوصا چی در خط دفاع چی در خط نیمه‌حیات و خصوصا در خط حمله دستی ما کمبودی‌ها به حد بسیار هستند و بعد بازی را تماشا کردن، تحلیل کردن و مشغولیت‌های نظریه‌ای گذاروندیم با شاگردانمون. اون کمبودی‌هایی که بودن در دسته در راستی بازی با اونها فهموندیم و یک چی خرسندی آور است که در بازی رفیقانه‌ای که ما با دسته تیم منتخب ولایت سوخت برگزار کردیم اون کمبودی‌هایی که بودن البته کمی برطرف شدن، ولی باید یک چی قطع کرد که سطح هم بازی دسته منتخب ولایت سوخت و سطح بازی جوانان ازبکستان که ما با اونها گذارد البته فرقیت داشت و هم نگاه نکرده اون طلبی که اون درخواستی که ما نسبت شاگردان داشتیم از عهده‌اش بسیار خوب برآوردن. هیئت اساسی دسته الکی معلوم است؟ دسته منتخب ما تا همین روز تا بازی 2 روز دیگه مونده است و 2 تمرین دیگه داریم. گفتم میتونم که 100% nebo 95% الکی معلوم است. فقط یک موقع کمی تشویش‌آور است. ما همراه ستاد مربیان اون در دوام مشغولیت‌ها همون سمت رو انتخاب میکنیم که و کمبودی رو اصلاح کنیم و فهمه و عمیق دقیق کنیم که کدام بازیگر در همین موقع بسیارتر به ما کمک کرده میتواند. در رسانه‌های اجتماعی درباره از دست رفتن رستم سویلوف سخن‌های زیادی می‌رود. چی گپ بود؟ او چرا دسته رو ترک کرد؟ سویلوف از دسته نرفت. بازیگر خوب است، بازیگر چالوک است و ما رو جواب دادیم از دسته راندیم. سبب رفتنش در این است که در وقت تمرین ها بسیار بی‌ترتیبی میکرد. اون طلباتی که ما از او داشتیم، توصیه‌ای که ما داشتیم نسبت طلبات ها از طرف ما بسیار خون‌ریزانه رفتار میکرد و پیش از اون رو جواب دادم. من یک مرتبه با او صحبت کردم، در اتاق کاری تکلیف کردم، خواهش کردم همچون فوتبال باز
фаҳмондам ҳамон камудиё ки он рустам соилов доштанд ваъда доданд ки иҷро мекунанд аз уҳдааш мебаранд бартараф мекунанд. ташаккур ба шумо ки ба суолҳои мо ҷавоб гардонидед. дӯстони гиромӣ, дар марҳилаи ниҳоии ҷоми осиё 2022 ки аз 1 то 19 июн дар Ӯзбекистон баргузор мешавад, мунтахаби Тоҷикистон дар гурӯҳи Д бозӣ мекунад. рақибони дастаи мо дастаҳои Арабистони Саудӣ рӯзи 3 июн, Амороти Муттаҳидаи Араб 6 июн ва Ҷопон 9 июн хоҳанд буд. боз як хабари дигар аз дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон. рӯзҳои 2 ва 4 июн дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе дастаи мунтахаби ҷавонони 20 солаи Тоҷикистон таҳти роҳбарии Аҳдин Турдиев бо мунтахаби 20 солаи Амороти Муттаҳидаи Араб бозии дӯстона баргузор менамояд. оғози бозиҳо соати 20. ин бозиҳо ба омодагии дастаи ҷавони 20 сола ба марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2023 бахшида мешаванд. ёдрас мешавем ки мунтахаби ҷавони 20 солаи Тоҷикистон дар гурӯҳи Ай бо дастаҳои Камбоҷа, Лубнон ва Сингапур аз 14 то 18 сентябр дар Душанбе дар бозиҳои интихобӣ ширкат меварзад. шиносоиро бо дастаҳои мунтахаби 23 солаи гурӯҳи Д ки дар он дастаи мунтахаби Тоҷикистон бозӣ мекунад идома медиҳем. аллакай дар бораи дастаҳои мунтахаби Амороти Муттаҳидаи Араб ва Арабистони Саудӣ дар барномаҳои қаблӣ ҳарф задем. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо муаррифномаи дастаи мунтахаби Ҷопонро пешкаш менамоем. дастаи мунтахаби Ҷопон футболбозони 23 солааш яке аз қудратмандтарин дастаҳои осиёӣ ҳастанд ки 7 маротиба дар бозиҳои олимпӣ иштирок карданд ва 2 маротиба солҳои 2012 ва 2020 ба гирифтани мақоми 4 даст ёфтанд. инҷо ҳоло шумо вохӯрии байни дастаҳои мунтахаби Ҷопон ва Камбоҷаро мебинед ки бо ҳисоби 4-0 ба анҷом расидааст ва ҷопониҳо дар гурӯҳи К иштирок карданд дар бозиҳои интихобӣ ва ҳамчунин Гонконгро бо ҳисоби 4-2 шикаст доданд ва дар бозии думашон бо ҳисоби 4-0 бори дигар ин дастаро ба мағлубият дучор карданд ва дар ин гурӯҳ Кореяи шимолӣ ба бозиҳо наомад ва футболбозони дастаи Ҷопон дар ҳақиқат бозиҳои зебо ҳам нишон медиҳанд. дар бозиҳои ҷоми Осиё соли 2016 дар Қатар соҳиби ҷои аввал шуданд ва медалҳои тиллоро ба гардан овехтанд ва дар ҳама бозиҳои финалие ки дар Осиё мегузарад иштирок мекунанд. хуб дар муқобили дастаи мунтахаби Ҷопон бозӣ кардан мумкин аст. агар футболбозони мо агар хуб ҳунарнамоӣ кунанд метавонанд бар ин даста ғалаба ба даст оранд, вале тавре ки мегӯянд бозӣ аз бозӣ ранг мегирад ва инҷо футболбозони дастаи Ҷопон тавассути Мацуки Кода, Ҳосоя ва Накамура тӯбҳоро ба самар расониданд ва дар натиҷа футболбозони ин даста дар соли равон ҳам бозиҳои таҷрибавии зиёде барпо карданд ва дар Дубай ба пирӯзӣ ноил шуданд. зоир ҷорабоев узви дастаи мунтахаби Тоҷикистон тавре аллакай хабар додем голи аввалини худро дар ҳайати дастаи Сурхон ба дарвозаи Бунёдкор зад. аз инро зарур шуморидем ки тавассути ин вохӯрие ки Давронҷон Эргашев ҳам дар ҳайати Бунёдкор ҳунарнамоӣ дошт навороҳоро пешкаши шумо гардонем ва дар маҷмӯъ аз рафти лигаи бартари Ӯзбекистон маълумот пешниҳод намоем. чемпионати Ӯзбекистон ё худ лиги бартари ин кишвар ба даври 11-ум расид ва маҳз дар ин давр футболбозони дастаи Сурхон дар майдоншон Бунёдкорро қабул карданд. хуб ду бозигари дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳоло ки мебинем Эргашевро ки ӯ сарвони дастаи Бунёдкор аст ва инҷо бозии зебоӣ ҳам баргузор шуд. имрӯз дар чемпионати Ӯзбекистон АГМКи Алишер Ҷалилов дар зинаи аввал аст ва 20 имтиёз дорад. 6 пирӯзӣ ба даст овардааст, 2 мусовӣ ва 2 бохт, 18 тӯб ва ба дарвозаи ҳарифон зада 9 тӯб аз дарвозааш гирифтааст. дастаи Эсони Панҷшанбе Навбаҳор бошад дар зинаи сеюм мавқеият дорад. баъди 10 вохӯрӣ дар 6 бозӣ пирӯзӣ ба даст овардааст ва ин даста ҳам 20 имтиёз дорад ва дар ин бозие ки ҳоло мо шумо мебинем бозӣ аслан бо бартарии футболбозони соҳибони майдон дастаи Сурхон сурат гирифт ва баъди он ки зарбаи кунҷӣ зада шуд дар натиҷа футболбозони ин даста тавонистанд ки ба кушодани ҳисоб муваффақ шаванд. ҳоло инҷо ин зардпӯшоне ҳастанд ки инҷо як зарбаи кунҷӣ мезананд ва футболбози мо Зоир Ҷорабоев бо як ҷасти зебояш дар дақиқаи 27 ҳисобро боз мекунанд.
суперлиги Ӯзбекистон имрӯз аз футболбозони хеле зиёди дастаи мунтахаби тоҷикистон ва ҳамчунин клубҳои мо маншаъ мегирад ва дар он ҷо хуб бозӣ мекунанд. Дар зинаи дуюми ин мусобиқот суғдиён аст ва Сурхон баъди он ки дар ин вохӯрӣ пирӯзӣ ба даст овард, аз ҷои охир шумораи ғалабаҳояшро ба 2 адад расонид ва ба ҷои 12-уми ҷадвали мусобиқот баромад. Динамои Самарқанд бошад дар зинаи охир ҷойгир шудааст, Пахтакор бошад дар зинаи 6-ум ва Насаф дар зинаи 5-ум. Ин вохӯрӣ тавре гуфтем бо шодию нишоти футболбозони дастаи Сурхон ба амал омад. Ин даста ба дарвозаи ҳарифон 8 тӯб зада 14 тӯб аз дарвозааш гирифтааст ки натиҷаи нав қадар хуб аст. 5 бохт ва 3 мусовӣ дар ин зарбаи Эргашев буд, бисёр хатарнок буд, қариб тӯб ворид тӯри дарвоза шуда буд. Имконият доштанд футболбозони дастаи Бунёдкор ҳам, аммо ба мақсад нарасиданд ва инҷо ҳоло боз як ҳуҷуми футболбозони дастаи Бунёдкорро мебиёд ки аз масофаи наздик тӯб ворид тӯри дарвоза намегардад. Хуб, Эшбутаев дарвозабони дастаи Сурхон ҳам инҷо хуб кор кард ва нимаи дуюм бо бартарии футболбозони дастаи Бунёдкор гузашт ва акнун футболбозони ин даста дар бозии навбатиашон боз ба ғалаба комёб хоҳанд шуд. имрӯз дар шаҳри Тошканд бозиҳои финалии чемпионати Осиё шурӯъ мегарданд. аввалин шуда дар гурӯҳи А дастаҳои мунтахаби Эрон ва Қатар вориди рақобат мешаванд. ин бозӣ дар варзишгоҳи миллии Ӯзбекистон гузаронида мешавад. дар бозии дуввуми рӯз мунтахабҳои Ӯзбекистон ва Туркманистон ба дидори ҳам мераванд. ҳоло имкон дорем аз ҷараёни қуръакашии бозиҳо ба шумо ёддост шавем, зеро давоми 20 рӯз беҳтарин дастаҳои ҷавонони 23 сола барои унвони чемпионӣ дар Ӯзбекистон мубориза мебаранд ва дар он дастаи мунтахаби Тоҷикистон ширкат And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts. қуръакашии бозиҳо дастаҳои мунтахаби Ӯзбекистон, Эрон, Қатар ва Туркманистонро ба гурӯҳи А, дар гурӯҳи Б Австралия, Урдун, Ироқ, Кувайт, дар гурӯҳи С Кореяи Ҷанубӣ, Таиланд, Ветнам, Малайзия ва дар гурӯҳи Д дастаҳои Арабистони Саудӣ, Амороти Муттаҳидаи Араб, Ҷопон ва Тоҷикистонро бо ҳам овард. аз ҳар гурӯҳ дудастагӣ ба бозиҳои минбаъда рохат мегиранд. дар ҳамин ҷо дӯстони гиромӣ барномаи имрӯзаи худро ба поён мерасонем. мақсади барномаи мо тарғиби футболи Тоҷикистону Осиё аст. ҳар ҳафта дар ин рӯз ва дар ин соат барномаи моро пайгир бошед. боқӣ сеҳатмандию пирӯзии шумо орзуи мост. хайр, худро эҳтиёт кунед.